Thokozani bogogo nomkhulu, igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojana lamanzi uvusa umuzi kangomayeza uvusa umuzi uvusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje ufuna uvusa wakho umuzi. Bafowethu, la ngiphethe isibunge bogogo nawomkhulu, isibunge lesi asiyisibunge sebhizinisi kodwa isibunge sothando. Lesi isibunge sothando. So la kule bhodlela ngiyakucaphunela, yabona njengoba selihambe laze lafika la, uyabona nje ukuthi lihambile impela, yabona njengoba selila kusho ukuthi selihambile impela. La bafethu, le bhodlela engiliphethe lana ibhodlela lesibunge, angikuphi lonke, ngiyakucaphunela kahle nje. Ibhodlela labomama, ibhodlela labobaba lokuthandwa. So yile bhodlela leli elesibunge lokwenza ukuthi mawuyindoda, mawuyinsizwa, mawumfana uthandwe, uthandwe yintombi, mawumuntu owusisi, umuntu owumama uthandeke nakhona, uthandwe yinsizwa, uthandwe amadoda. Sho ukuthi uthandeke nje, lento uyayikhulumisa, ayinabo ubungozi, uyayikhulumisa nje ngendlela okhuluma ngayo. Mawuzoyigqobisa lana ngizobe ngikutshela khona, uyayigqaba nokuyigqaba mawufuna ukuyigqaba, mawungasuye umuntu osabayo ukugcaba. Mawusaba ukugcaba, uyayithatha nje uyigqobe lana ngithi mina uyigqobe khona. Iyatholakala bafethu, ilula kakhulu lena, siyakwazi ukuthi sikuposele makumele sikuposele, kodwa masizokuposela uzokhipha imali yokuposa. So kusho ukuthi ibhodlela nje la engizocaphunela khona liba u-R600, R600 nje kuphela. Ufaka u-R600, noma mangabe ufuna kuposele kusho ukuthi kuzoba u-R700, R700 nje wena uyawufaka bese ngiyakuposa. Mangabe uyawufuna uze kimi uzowuthola-ke, uza uphethe nje u-R600 wakho. Uyakwazi nokuthi uthathele uzakwenu noma uthathele omunye umuntu. Lena ngikunika ihlangene nje already, ngiyakuthelela nje la ngikuthela khona bese ngikunikeze uhambe nayo ekhaya. Yingakho ngithi siyayiposa nokuyiposa, le ayinayo imithetho. So ungayitholela uzakwenu, ungayisebenzisa, ungayishera mawufuna ukuyishera, kuphuma kuwe. Kodwa-ke manje lana lento le iyasebenza kakhulu bafethu, ikakhulukazi mawumuntu mhlawumbe osebenza ngamabhizinisi, unetafula. Angikhulumi ngamabhizinisi into ezinkulu, ngikhuluma ngamabhizinisi nje into ezincane, into ezi-right, ukuthi uthandeke nje, ivula inhlanhla lento lena. So bangabe uzofuna nokunye mhlawumbe ukuthi nesigezo phezulu, then lapho-ke kusho ukuthi sesizawukhulumisana-ke. Kodwa-ke le bhodlela liyasebenza bafowethu. Nawe sithathele lakho ibhodlela namhlanje nje. Uyakhona ufake i-order, uyatholakala ku-084 972 9634 naku-071 563 1672. Mina ngiseJermiston bafethu, siyahlola nangefoni. uVusi Mabunda lona, siyahlola nangefoni, uhlola ku-R200 nje kuphela. Angithathi imali eshop, ngithatha imali nje ebhange esizobe sikhulume ngalo. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ungangifonela mafuna ungifonela. Thokozani.